다 붙었어. 다 박수 타는 거는 nakati güzel aldım. Daha burada güzel de kısa almışsın değil mi? Güzel de belki de yemedim işte. 자, güzel de 운동이 맞서나. Anyone? 샤프리 오도. 자, 샤프 떡을 잡고 가. 샤프 떡을 든. 자, 된. 자, 샤프리 누가 누울 때 하는 거야? 너는 누울 때 냈잖아. 자, 또 누구? 샤프리 그렇게 배는 머리 돼 뭐. 자, 이 머리. Яг ямар байдал байна вэ гэх юм. Загаар өрөө. Тахаа явах хоног дүүт. Гараа өгч. За бүрс энэ мөрний байдал хэлээ. C3 А3. Яг одоо энэ мөр байгаа байдал нь одоо хаана вэ? B1. За өөр намаар хэлээ. B1 тийм ээ. За хаана B1 гэж ихэд юм хайж гинөө. 너희가 말할 때 대회 양 이제 되는 거죠. 네게 양 사람 되죠. 그때 그게 하나씩 우스게 나랑 어서 좀 가르치자라. 와 이제 되면 자 머리 누 아까 너 이거 빈대서 누네. 자 3월때를 누르면 사수해. 된다 간다 머리 보지 받아. Байлын бодлоод нь байна. За одоо энэ B1-ээс мөр одоо хаана бууж болох боломжтой байна? C3. За C3 дээр буух боломжтой. Эндээс за багш нь мэдэн шүү. За C3 дээр буух юм уу? За C3-ыг бүдээр харъя. Юу гэж байна? Координатын их гэж. За. Координатын их гэдэг та нэр мэдж байгаа хүмүүс байна. Мэдж байгаа юм. Багш тий. За одоо бүгдээ координатын их гэдэг одоо бүгдээ танилцсан заяа. За. Багшны цаас өгсөн байгаа. Бүгдээ энэ цаасыг багшаа дагаад нуулна шүү. За. Яг ингээд авчраад болоо нэгэд буудъя. Тэгэхдээ нэг анхааруулъя. Энэ цаасан дэвтэр шугам байгаа шүү дээ. Яг шугамаар таруулж байна шүү. За юу. За шугамаар хараад юм болчих. За нуусан дэш өргөлөө. За одоо ахаад энэ одоо голод өөрчлөлт болсон байгаа тийм ээ. Ахаад голоор нь нуулна. Гэхдээ мөн адилхан юу тарах вэ? Шугамаа давцуулж нуулна шүү. За нуулчлаа. 다 넣었어. 어차피 되는지. 자, 그 벌써 그때 허율 노다시 웃을 때 뭐. 아, 벌써 그때 허율 노다시 야기는 어떻게 시작하는 즐거웠지. 자, 지금 때는 국대는 어떻게 돼? 즐기. 아, 즐기. 자, 재밌어.
나와서 볼 때 빌치우가 안 가르쳐. 잠시만요. 이렇게 하나만 보시지. 호성 오르나 가져온 원들을 두루 함수대 앉았다고 했지. 자, 그때 다음에 그 자신들의 그 정치 막지 뭐. 야, 내 제일 내 눈을 보고 앉으셔봐. 자, 다시가 이것은 하리. 내림목에서 호성, 바롱, 가종, 중, 오르나, 헐, 원들은 오쭉 되었지. 자, 또 이거 당연히 제가 쓴 제거 같아 뭐. 자, 또 문제 낸데서 조금 시켰다. 혹시가 하시잖아요. 호성 하시게 돼? 바롱. 자, 또 이제 하시고. 바로 맞추셨다. 가종, 중 같은 시였음. 오르나, 헐, 두꺼운 대시 없지 뭐. 원들은 이것도 누가 또 하시죠. 자, 이는 두 등주였지. 자, 문제 다시 내 보시죠. 할지는 할 수 없어. 자, 조금 방언 속에 없어. 자, 개혁사 그렇지. 활동은 좋은 적이 없어서 일단 개혁사 들기. 온나 활동이 없어서 이제 오사 들기 때. 온전적으로 어쩌고 저쩌고 해서 이제 오사 들기 때. 자, 텔레스 문제 잡아갔어 하나. 자, 어떤 문제는 결국 단순 순서다. 순서 같은 양으로 칠때 뭐? 자시가 우리 글씨 줘야가 속기는 자, 아까 다시가 이거 무슨 하리 문제를 글씨 주고 안 하리 됐니 없은 사람이 쇼동나 구스테레 밑에서 했어. 쇼동나 구스테레 뭐. 자, 또 다시가 약순 사람에게는 내 지금 도와가네. 자, 내 지금 줄게. 내 지금 줄게. 내 지금. 여기 내 지금 줄게. 내 지금. nek meter, nek 6 meter, nek 1 meter, nek meter, nek 2 meter, 간다 6고. nek 100쯤 되면 자, 아까 그 문제를 그들이 자신들 내가 받은 줄 볼때 nek 30m는 하고 받은 줄 띠모. 자, nek 30m를 볼 때는 도박하는구나. 자, 호박 토스트 갖고 가서 줘.
Агуулгын хотод дуусчихно. Сонирхол. Нэг санчтар хуваарай гэсэн тийм ээ. Заавалсан байна. За дараа нь ямар ажил хийх вэ? Одоо харнаа. Нэрч хэлж мэ анх ирсэн газраас нэрч дугаарлаа. За ханаас яваа. Официйн зэрэг тийм үү? За тэгвэл энэ анх явсан энэ дөрвөн хүүхдийн анх явсан энэ официйн цэгийг координатын нэг гэдэг байна шүү. Та бидний морины анхны нүдлийн юу ойлгомжтой юу вэ? Координатын гэдэг маань энэ байна шүү. За энэ дээр бүгдээ тэг гэж байна шүү. Тэг гэж байна. За тэгийн дараа ямар таард вэ? Тэгээд нэг шиг. Нэг. За бүгдээ дугаар хий. Нэг 2 3 4 за багшаа нэг 4 гэж орны бос тааны цаашаа хайдаг. За одоо дээш нь өмнө ажиллана. 1 2 3 4 5 тааны бос хийдэг тийм. За одоо нэг маа. Нэг тийм болсон тийм. Тэгээс багтаа байна. Сөрөг баг тийм. За одоо өөрсдөө нэг тийм. Тэтгэв. Хас нэг. Хас хоёр. Хас гурав. Хас тав. Доош нь хуваагдсан. Хас нэг. Хоёр хас гурав. Дөрөв. Тав. Аа нэг болчихсон. За босны хоогоос шүү. Потом дэмэ дуусчихно. Подвой дуусна. За босна. За одоо бод нүнэ. Бид хотод хийх гэдэг мэддэг болно шүү дээ. Энэ анхны анх явсан газар буюу энэ официйн цэгийг хотод хийх гэдэг юм тийм ээ. За одоо хөр хаана болох вэ? Тэр гол бодлоо харъя. Аагийн дөрөв болох юм тийм ээ. За энэ болоо. За дөрөв араас ямар үг гарч ирэх юм болоо гэдэг одоо бодъё. Тэнхлэг гэж. За тэнхлэг гэдэг маань босоо шулуун гэвтэр шулуун хоёрыг тэнхлэг. За дараа дахиад хааш нүгөө. Бэл доо болох юм тийм ээ. За би хоёр дээр буулаа. За одоо бүгд тэгж рүү анхаарай. Өнөөдөр бидний үзэх юм байна. Тэгшүүцэд координатын хавцаа гэдэг юм шиг үзнэ. Координатын хавцаа гэдэг маань координатын их тэнхлэг одоо энэ бүтээл зэрэг байх болно. Тэрийг ерөнхийдний үг нь координатын хавцаа гэдэг юм байна. За цаашаа харъя. За зорилго маань координатын хавцаа дээр цэгийн координатыг уншина. За одоо бидний мэдэхгүй нэг юм хийж тийм ээ. Юу хийж байна? Координатын хавцаа бидний мэдсэн тийм үү? Тэгвэл юу уншина вэ? Цэгийн координатыг уншина шүү. Цэгийн координат гэдэг бас нэг хүч. За
어떤 문제가 요구했는데 여기 어떤 문제가 되는지. 뭐 어떤 문제가 될지 아마 잘 생각하시오. 자, 이거는 그 어떤 때 각각 뒤는 그 어떤 때 각각 누름 같은 누름 이거는 아무튼 아무튼 뭐 메트로 가는 아무튼 뭐지 메트로 아무튼 한번 손주인데 저거는 무슨 아 벌써 왠지 나는 시작하고 있는 자, 근데 어떤 그거 얘는 아무튼 저희 그때를 보았어. 자, 이렇게 되는 혹시 무엇은 더 할까? 어떤 아무튼 아무튼 거실을 띄워 뭐. 자, 아무튼 거실 받아서 너 그때는 너는 샤프리 매일시간 매일시간 의식했어. 자, 눈이 있고 그걸 좀 여기 못 하시고 싶어서 자, 그때 되게 이제 하숙적 파악했던 나는 어서 되게 이제 하숙 파악했던 자, 이 혹시 손을 그래 이게 자, 하나 그래. 자, 그러면 전문할 때는 어떻게 했대? 도루. 자, 저 전문기 했을 때는 혹시 전문은 뭐요? 야초? 자, 아까 얘는 혹시 전문이셔. 얘는 혹시 뭐 찾다 알아 그래? 나 그거 어디셔? 자, 다는 애들. 싹 들어가? 다오. 자. 자, 손시켜 다른 게 뭐 처음 손시켜. 어떤 애들서는 자, 이니 뭐 찾다 알아 그래? 그러니까 그거 어디셔? 경무증? 자, 하석보로 일단 그때 되는 시점은 하석보로 하석이 있는 것 경무증이 있어서 잘 갑시다. 자, 해는 수는 뭐 말하지? 하석보로 새 경무증 때 때. 자, 뭐 경무증이 하석보로 자, 경무증 있는 수는 지금 나 또 우리 쓰만 삼십 버스 타는 어떻게 되지? 나오는 거 안에 남도 시켜주세요. 잠깐만. 오로 자, 사람들. 아, 이거 좀 지켜. 자, 밑에 사이. 얘는 어떻게 가시고 나눴으니 뭐. 그때 되게 되게 하나씩 더 하고 샷. 나랑 벌써 되게 되게 하나씩 더 하고 싶은데. 얘는만 얘는 아무튼 가시고 있으면 제기 가는 알았어. 제기 가는 도로 그렇게만 얘는 아무튼 가시면 제기 가는 가석서가 다 그렇게만 얘는 아무튼 가시면 제기 가는 자, 제일 먼저 이렇게 띄워주시다. 자, 아까 볼 때 사실 알아. 자, 그 어떻게 가까이 허위치군, 백스 허위치군. 인도 허위치기 겁나티. 우리 나 참 다가가거든. 자, 안경아 해지. 아석이 겁나티 해지 안경아. 보로 다. 자, 올 산업 쪽면은 올 하역 쪽면 어떤 사람 되게 이제 아직이 왔다. 보로 다. 자, 얘는 올 얘는 이제 말 보로 다. 자, 배치기 밑에 가서 이거 다 하고 무슨 하석 보로 오늘 자 보는 거 정말 돼. 하석도로 아, 어떤 우리 얘기 볼 때는 이틀 얘기해. 이틀 허위적인 그 정확하게 혹시
제일 가깝게 주실 때 못 때리게 주십시오. 맞추면 힘들 해야죠. 그렇죠. 해줄 때, 아실 것도 해줄 때, 뭐로 다오. 주실 때, 하나, 네 개, 뭐로, 제트 다섯, 다오. 제일 가깝나, 뭐로 다오 해주십니다. 시간이 때 그날 배책인 것 같은 것이 자꾸 거기 나가면서 배책인 것 같은 것이 왜 없었지? 왜 없었지? Latina Belgisch ist. Welche Koordinaten? Hasach, Doro, Hasach. Taschen bitte. 다시는 어떤 그치 다처럼 적어도 그래. 내가 또 이제 걷다 때문에 시키면 되면 또 엔드룸 제거해 걷다 때 갖다 룸 제거해 버렸습니다. 어떤 북대에 대축대에 버스코가 B, C, D, X는 다 엔드룸 제거 걷다 때 규칙. Szybko sprawował wyszło. 양은 백실 같이. 백실 도덕시는. 거기다 백실 도덕시는. 백실 도덕시는 혹시 내리고 샤르게 다산 쇼인데. 이거 볼박 메트고 왜 볼박 다산. 자, 태물 그냥 보시고. 자, дөрвийн урд нь жоохон зай тэгээд урдан цэг байгаа болохоор жоохон бичгэд хэцүү байна. 될 때? 지금? 이게 지금? дөрвөөсөө жоохон урд. энэ 우리는 이제 해운대 앞에 가서 이제 두둑들이 나가야 가는 거죠. 저 축사요. 양을 이거 붙이는. 오늘 그 시작시는 이제 열무. Би 지금 яг ингээд адилхан хэрэгтэй болохоор алины нэг гэж хэлдэг. Гурав тэг байна. Гурав тэг. 좋죠. яг 누구는 대비대에 배를 болохоор нөө контакт гэж хэцүү байна гэж. Энэ босч гэсэн зарим нөхцөл байх тийм ээ. Босч зориуд ингэж энэ дөрвөн чигийг зориуд дандаа 대비대에 авсан байхгүй юу? Та нарыг бас жоохон мохот бололтой.
자, 그리고 어떤 문제는 N 몇시의 문제는 한푼딱 하는 답은 그거구나. 자, 이제 문제 아치게 하래. 아치가 하는 문제. 아치게 하는 거다. 대시가 하나. 그때 되게 다 같이 더 하는. 그때 되게 다 같이 더 하면 악의 이거로. 틀고 갔을 때. N 몇시면 내거든. 되면 N 몇시면. 자, 그것도 어떤 거 치네. 아, 대끝. 아까 어떤 데 느끼는데? 다시 더 입대로 어쩌었어? 이미 비치는 더 가서. 자, 빼지기 어떤 문제도 어떤 밑으로 오지? 빼지기 koordinatik sambartı eşittir bir şey. 자. 도로 다시는 넘어가서 와요. 자, 아까 최적이 koordinatik sambartı biçko. 최적이 koordinatik sambartı biçko. 남은 자는 좋지. 매직이 바깥에 재직이 될 것 같아. 대표 다음 좀. 자, 아까 같이 적고 있죠. 문제 드릴 때 이거 숫자 봐서 되면 숫자 봐서. 자, 우선적인 것들이 사무실 좀 더 가서 아, 볼 수 있지. 내 적인 것들이 있지. 처세 진짜. 제일 밑에 있죠. 같은 데 들으실까? 같은 데 배우실 같은 데 들으실까? 여기 지금. 자, 좀 볼게요. 자, 자, 아까 문제는 저기 거기다가 원시 잡대 버렸다, 비치 잡대 버렸다. 아까 그때 제가 이거 했을 때 저기 거기다 원시, 비치, 거기다가 책을 해야 된다. 어떤 얘기가 돼? 자, 다 저희 단위 비치는 저희 거기다 내는 저희 단위 잘못될 지만 애매하시네. 아시죠? 되면 자. 자, 이런 거 누룽지 없지. 과학같은 거 없으면, 저기 과학같은 거 없으면, 다음은 과학같은 게 각한 몇을 내가. 되면, 아까 볼 때에, 얘는 각하대. 얘는, 시작할 때, 내가 쓰는 누룽지기, 나의 같은 거. 자, 잡았어. 생각하시죠. 그럼 제가 배웠죠. 그거 가서 화도 훨씬 나는.
цэгийг хотод харангуй долоо байгаа юм чинь. Хотодынхаа ихээс өн жишгээ долоо санагдаж байна. Батхан шүү дээ. Зэгээ байгуулсан тохиолоос шүү. Багш самбарт зэгээ байгуулсан. Эхний зэгээ байгуулсан тохиолоос за маань байгуулсан юм тийм ээ. За багш энэ дээр хатгаа за маань гүшигэн тусан хатад зэгээ байгуулж. Нэг сохтогтэй зэгээ. За бэцгээ байгуулсан тохиолоос даашаа Ороо хас хоёр. За цэцэгээ байгуулсан. Цэцэгээ байгуулсан. За ингэ маяг яасан? Тэр доотлон хасах толгой байхгүй тэр хоёр 3 4 5 гэдэг юм шүү. Энд тэр цэгийн 7 1 2 3 4 5 6 7 гэсэн. Энэ одоо юу? Энэ чинь багш нь юу шилдээд энэ цом заанаар цааш юу шүүлээ? Заагүй үржиж байгаа гэсэн тийм үү? Тэгэхээр бүгдээ энийг цаашаа үржүүлээд самбар дээр яг дуусчихна. Цааш хоороо ингэж дуусчлаа. Энэ яг багшийн цааш ингэж цаашаа хэмжээгээ дуусчихсан болохоос биш. Энэ цаашаа үржиж байгаа тийм ээ? За одоо багшийн цаашаа дуусчлаа. Ишээ байгаас. 5 за 6 юм байна. 7 юм байна. За одоо өөр эргэлзээтэй юм байна. Багшаас асуугаарай. За энэ нь чэцэг юм. Эргэлзээгээр сайлсан тийм ээ? Шахаа явах нь шүү дээ. 7 хас 2 гэж байна тийм ээ? Тэгээд чэцэг. За одоо үтсэн ганц чиг юм дээ. Бэц. За өндөр явах. За 5 хас 4. Маш нь юм дээр цаасан дээр байгаа шээс энийг за бүгд яг таач нь тохиолоосаа ноон гэдээс шүү. За хайдын уншия. Өнгөрсөн цэгийг холбоотой хавтгаад тэмдэглэн
тэмдэглэн ингээд цаашаа юу юм? Дараа дурдан холбож дүүс бүтээгээ. За одоо бүгдээ та нар дээр холбий багш нь самуртай холбий. За яа. За ямар дүүс бүтээх юм бол би одоо бүтээх. Заавсан дөрөв гасаарай. Ямар дүүс үсвэ? Ямар дүүс үсвэ? 50 грамм. Тийм үү дөрөв үсвэ тийм ээ? 50 грамм дүүс үсвэ. За тэгвэл цэгийн тоолтоор бас яг цэгүүний ингээд тодорхойж өгвөл янз бүрийн дүүс үсвэс болдго юм байна гэдэг бүдэ хадгалаа тийм ээ? За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ юу сурваа гэдэг юу мэдээ гэдгийг одоо дүгнэнэ. За эхлээд хамгийн ихэнх нойр нүгэд юу гарлаа? Координатын их гас тийм үү? Координатын их хаана байж байгаа вэ? Юуны гол вэ? Тэгэлгийн хоёр тэгэлгийн гол тийм үү? За хамгаан бас яг багштай. Тэгэлгээ байгуулж. Тэгэлгээ ямар байдаг вэ? Аа энэ гэж юм. За тэгэлгээ байгуулж. За босоо тэгэлгээ байгуулж. Одоо энэ юу вэ? Тэгэлгээ тэгэлгээ. За цогцол тэгэлгээ байгууллаа. Одоо юу болох вэ? Хулаа гэдэг. За хулаараас гадна координатын ихий одоо энэ дээр хэн тэмдэглэх вэ? За ашиг тэмдэглэж. Яваа шоороо энэ дээр координатын ихий ямар тэмдэглэгээ хийх вэ? За цэглэнгүүтээ ямар тоо явах вэ? Тоо энэ болон чи. За энэ бол юу байсан? Координатын их байлаа. За багшны нэг ингээд аач. Энэ юу вэ? Цэгийн координат гэдэг маань энэ байна. За тэгээд эдгээрийг тэгэлэх тийм үү? Тэгэлэх координатын их цэгийн координат эдгээрийг ерөнхийд нь юу гэдэг вэ? Координатын хавхай гэдэг үнэ. За бүгдээ өдрийг шилүү ойлгосон үгээр гэл хасаа. Арай жоохон шарыг хасаж болно шүү дээ. За бүгд даадгаад бич авъя. За энэ 5 зэгийг бүдээж аваад гэлтэй координатын хатгаа дээр байгуулсан. За юу. За энэ 5 зэгийг авч. Цэгийн координатыг өгсөн тийм ээ. Энэ 5 зэгийг бүдээж аваад гэлтэй координатын хатгаа дээр байгуулсан. За бичиж дуслаа. Жишээ нь олцсон. Баярлалаа.